aramubwira ati none mwebwe ntimushobora gusenga icyo gishushanyo nashinze mumirize. Baravuga bati twebwe mwami ndamora ku ngoma ntibishobora. Bari bafise iki Imana yo mu ijuru. Muri bo hari ibanga ryo kumenya Imana yo mu ijuru. Bamwe ari Bujumbura ni bana, baba ari bindi bari Bujumbura ni bana. Webwe uri Bujumbura wowe n'abandi bakorera Bujumbura kuri wewe n'abana umviriza n'abandi nimuze mubaha Imana kuko muri ngaha gusa muriko murabyumva murayubaha iyo muri Bujumbura. Bashaduraka mubasha Imana bari iwabo i Buyuda, bakomeje no kubaha Imana bari mu Kinyago. Hari abantu benshi iyo batababona. Nigeze kuja mu Rwanda jitseyo mvuga ubutumwa kuri Assemblée de Dieu, maze kuvuga ubutumwa nzabona abantu b'Abakristo barasohotse. Utumuzi ngo munyakaniga cyabumvire bariko bakora ibyaha. Sinari fatise none nigeze kuja muri Uganda nzabona umuntu waje ariruka burya we n'Uburundi ni Burundi ngo genda kunzi cawe yumvira nk'uyo yumvi Uganda ni kure none ntaho batanu yabona Bujumbura nari gukora ibyo ngomba ariko yaba ariko ndakora ibyaha yacaga ngo wa muntu w'Ubujumbura n'umunyabyaha asanga ariko arakora ibintu. Reka ndababwiye kuri nantikati mu gihe cy'intambara ariyo umuntu yambwiye ati je narahunze ngira muri Kongo ati uko atamamo yambona naciye ntangwa kunywa inzoga ndazinywa uko ari mu Kristo ati ndanumva ijwi rigiye ngo none ko uvuga ko atabakunda Yesu ndakubona. Hari icyo Imana yegezwa. Shaduraka na Meshaki na Abednego baravuga bati mwami ndamora kubona iki gishushanyo ntidushobora kugisenga, tuzosenga Imana yo mu ijuru. Ati kandi iyo Mana izogukiza. Bongera kwijambo ati nubwo itogukiza. Haleluya. Nubwo itogukiza nta gishushanyo gishobora gufukamira. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nubwo itogukiza nubwo itogukiza kwizera kudasanzwe nta gishushanyo gishobora gufukamira. Murumva ngo umwami atatanga kigara bafata baragenda baterera yo baterera umuriro cyangwa kumuriro umihumbi. Imana ishimwe. Amen. Umuriro umihumbi nukuvuga ngo umuriro uvuye mu ijuru utumira wa muriro byatanura n'umuriro nacyo byabagize. Amen. Umwami ngo arara adasinziriye agurukira kuri rya tanure ry'umuriro arahama ngo arahagije n'ijambo ry'Imana ritubwira yabonye abantu bane haterewe bana acahamagara ati mbega burya mugurubiriza ati mbega burya twaterewe abantu bangahe batatu ati jewe ndiko ndaraba mbona yo bane yarahishuwe Imana ishimwe. Umva bashaka baterewe mu muriro baraterwayo mugabo bavuyeyo bigendera. Murumva itandukaniro ati none aho rwose abo bakure ko yacaje yabwiye ati nimugabo uwo muriro nimuze barasohoka bigendera. Haleluya. Mbega Imana ikora igitangaza uraza kuri iyo video era bari kugira ngo iyo video kuko Imana yakoze igitangaza. Imana ishimwe. Hari ibyo abantu bakora bakoresha na Satani
cyane ibyo bawe baratwenga, ariko mu nyuma Imana igutwengeje wowe nyine wakoreye ibyo, bakaca bahindura imvugo, bagahindura indirimbo kumwe Theogene yaririmba. Muri ko murabyumva? Ntutinye. Amen. Haleluya. Amen. Ntutinye, Imana iri mu ruhande rwawe. Muri Yesaya igice cya 40:10 haratubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Nzogukomeza, nzogutabara, nzokuramira mu kuboko kwanje kw'iburyo. Amen. Haleluya. Amen. Nzokuramira mu kuboko kwanje kw'iburyo. Ni ukuvuga ngo Imana iramira uwarararijwe. Amen. Rero umuntu akwiye kumenya, ukamenya Imana igomba, ukamenya gukomera kw'Imana, ukamenya ubushobozi bw'Imana. Naho urarizwa umaze kumenya gukomera kw'Imana, uvuga uti Imana iri mu ruhande rwanjye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Si uko ibigeragezo bitazogushikako. Guma mu Mana, ube muri Yesu Kristo. Imana yiteguye gutsindira. Amen. Haleluya. Hari ibigeragezo duca kugira ngo twigishe gukomera kw'Imana. Hari ibigeragezo duca kugira ngo twigishe icyo Imana tugomba guhagaze. Haleluya. Umviriza. Amen. Ngomba mvuge n'ijambo ry'ubuhanuzi kubigeme umaze kwanga n'abasore batari bake, bakaguhindurirako, ariko umviriza, Imana yakuzi kandi izi ibyaha. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana iri kugutegurira inyishu nziza kandi neza. Amen. Umwigeme yari yihebuye araza kundesha urikumya bavyumva na yashishije nawe Fabrice bavyumva araza kundesha n'ukuri abigeme bagomye banga abantu urabona Imana yande ukuri ko ndabwira n'ukuri mwene mwabyumva murigumye aragura ibintu byose byo mu nzu, intebe, amakuse, igitanda, imatera nziza, akabati. Arampamagara ati umviriza rero, jewe Imana yarambwiye ko wa musore uca wiyumvira ushize mu gishingo cyane. Imana yarambwiye ko ari wowe tuzobana, ibi bintu nuvyakiye witwara. Musore wacha ati Imana yishuye kabisa. Yishurira kubwira. Na musore wacha kuvuga ati Imana yishuye. Sa kumbura warasengeye umutwaro. Mugabo byo ndababwiye kuko nari kisanga ryo kuba Imana no gusenga kuko nari Imana yaje kubuzima. Imana ishimwe. Akiribuze kuti cyura cya kandi yampamagariye muri wawe kandi muri wawe. Icyura cyane n'umubiri wose, umubiri wose cyura kirabira. Amapantaro atangura ntabwo kujumubira mu mapantaro. Namubwiye umva ego Imana yarakweretse nabyo ukajije tuzobana ngiye gusenga Imana ndagiye gusenga sinibwa senge gutwara urugo n'ukuri sinibwa usengera cyemura ko ari yaremerewe ubwanje
ibyo biraba yakagaza umutima wawe urekagaza umutima haga amaso mane w'ijuru. Ndasenga nisozeje isi itatu atacunga atana amazi ku munsi ugira gatatu Imana yambwiye ati oya urya suwa uwawe arahari muri zitagaza cy'abantu wamenye ndangiza kukahana naciye nduga kuvuga ubutumwa bw'Ibujumbura ja mu Kibungu ahantu bita mu Gasave ndahageze mbeje kuvuga ubutumwa nzabona uwo turi kumwe munsi muri ko muratumva hajya inzira y'Imana irazunguruka imeze gutyo nezeze ubugome bw'Imana nezeze nzabona cyo yirukana Bibiliya ngo none kuko icyo gihe ndavuze ubutumwa ndatanga sohoka ndataha ko nagomba gutuma mu Kibujumbura ajeruka ngo ndagutume woshobora kuza kunkoreshereza iyi Bibiliya tari umutima ngo vu ndabona umutima ryari mugabo wereka n'uyo nyine hanyuma umukizwa w'abantu ngo ndavuga ni kwamba shetani kwagenda na Yesu ntabwo binaniza kwamba shetani kwagenda na Yesu ngo kandi abonane n'abahiyumvira yagize n'itwaye bari mpamvu yari yavuze ko ari uyo nyine ko yabyanye n'ikoresha ndago kubwira ko uyu munsi yacahari yo ndayifashe ari mu 88 iyo ndayifashe ya Bibiliya yaribuka ngaca namaze kugenda kubaza ibiri bayibuka uri mu Imana yikorereko Yesu ndachi ukumusi geza uone n'ibindi bimenyetso niwe ndavuga byinshi uone turi kumwe munsi ngandamanuka ashitse Bujumbura nongeye gusenga Imana numva Imana itereye ko namagara wa mukobwa niyo ndagenda mu muhiwa abavuze ndoro ko ndamufatiye mu nzu ndabibwiriye muhira ndagenda muhamagara mu nzu wanje abavuze ndoro ko ndamufatiye mu nzu ndagenda mu cyumba cy'amasengesho cyari urusengero nyanagura umuryango mu kigo cya Kasaringi uri kumviriza umugabo uri kumviriza umugore cyangwa umukobwa ugura imiryango yose sivyo ngo hanyuma nugura umuryango ucuka kumva kukiruka namubwiye ntumbereza neza ngo nakubwiye urakoze ibyo wakoze byose mugabo nasenze Imana ikimana gitandukanye n'icyo wabwiye wewe ntumbereza neza jewe Imana yeretse uwundi atari wewe waza barabwiye ngo usenga yanyeretse uwundi atari wewe n'urebe ngomba ndagusenge Imana izokwe kwawe nanumva araturitse aragize nabwiye nti humura Imana iriho ndamusengera maze kumusengera twahekanye icyo gihe gushika n'umunsi turasubira kubona yaciye ava mu ishengero aje mu rindi sinasubira kubona rero hari ibintu birariza umuntu murumva nk'uyu ko yararishwe ntawe uzi ko yavuye mu maboko y'Imana murumva nanjye ko nari ndaririzwa mu busore bwanje ariko Imana yananiye gukora ku bintu byinshi rero mwanigeni banje abakobwa banje muriko muranyuma abakobwa banje muri ngaha muri gumya Imana irahari amen Yesu arahari amen hari icyo Imana yabaremeye hari icyo Imana yabateguriye amen abasore namwe
ntimugende murabesheje abigeme. Hari abasore bafite uburebure bagenda barabesha. Ivyo Imana izobabaza ko muri iki mitima y'abigeme. Tugenda ariho kabagendera. Ngo gasozere mvuga gutya. Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande rwawe uyubaha. Nawe utayubaha wewe uyu munsi nuyihindukirire kugira ngo iri mu ruhande rwawe. Umviriza, nubwo utayubaha iri mu ruhande rwawe, bikenewe ko uguruka amaso kugira ngo uyibone. Haleluya. Mbega uragomba kubona Imana. Mbega uragomba kubona igikorwa cy'Imana. Mbega nta byakuranirije bikabikenera gusubira hafi y'Imana. Ngomba dusenge. Ndabanje. Icyo bufi dusenge. Ijisho ry'Imana rirakubona. Imana irakuzi. Irazi ivyiyumviro byawe. Irazi ibikorwa byawe. Irazi iminyuro yawe yose. Mbega uragomba ko Imana iba hafi yawe. Uragomba ko ibyo byakuranirije ko Imana yongera kukubyuka muri yo. Humura muheburiya kugira ngo utabara. Amen. Ngomba tugusengere, haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Niba uhari haguruka. Wewe uti ndagomba kongera kuba mu ruhande rw'Imana. Wararijwe urava hafi y'Imana. Haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka mu izina rya Yesu. Yakurigana n'iryo jwi. Yesu aguhezagire. Yakuraba ubundi nyuma. Niwiraba uri gusuzuma nawe Yesu aguhezagire. Yesu abahezagire. Ngomba gusenga Imana. Wewe utagomba gusengerwa. Hari byatumye ntagarara mu Mana neza. Haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe muhagurutse turi ntabwo muze hano imbere. Nawe kuko utagomba kwambikwa inkomezi kugira ngo name ngenda nesha. Haguruka mu izina rya Yesu. Yesu abamugisha. Erega hari gutsinda, hari kunesha, hari urwana nabyo bikakunesha. Turi ntabwo muze hano imbere nawe. Ko Yesu Kristo niwe nsinzi yawe. Yesu Kristo yanesheje byose. Hagarara aho nyine. Komeza kuza. Yakurigana n'icyo turi korera nawe. Yakubana n'icyo turi korera nawe. Haguruka uze. Yesu aguhezagire. Yesu aguhumugisha kandi Yesu agutsindire. Yesu akurwanirire. Pastor. Hallelujah. Haguruka muhagarare inyuma yacu. Akoze haguruka muhagarare inyuma yacu. Umva. Imbere y'uko dusenga